kedatangan Miss Natun. Amin pe Miss Natun tang belahan jiwa. Ntar ke Miss Natun pola beri luar. Pola beda misnati bain mare tang rasa kerong ke misnati terbayar sudah tak misnati arwah pucuk diti apa kalau pada pepatah mengatakan pucuk dicinta ulan pun tiba. Miss Misnati, Miss Rati, Miss, ya, kan? Kak Jumade. Kok kerong kayak ti? Ah, iya ti. Ada papan? ada lah kok kak. Ya kan hati, gelunti sekejap ti koken kerong kayak ti. Coba nampin ya. Kok kerong sara kayak ti? Itu kamu baik kak. Kok sibuk ti? Kok sibuk nih kenyari yang lain ti? Kira pikiran ada, tegara mimpi ti. Engkau sehari lo ngetemun hede jadi lepas dan setahun ti. Kakaknya lebih bayar leh. Oh ganti. Hede de remeti, hede sayang kang kau ti. Engkau kak sayang ke itu kak. Oh ganti. Iya kak. Bapak ini udah beda ti. Dia laku mangkas deh kak. Alah, Jadi kelihatannya bi bapak kak. tanya apa ti? Bila semintang kau di rumah itu kak. Ya mau nengko siap bain ti. Bila bain. Mau cari ti kabati minta ide. Kalau teroy deh kalau orang lain. Engkau beda berjuang dari nol ti. Jadi susah senang ya aku tuh bersama. Jadi kita itu saling melengkapi. Nyala kang kau mulai tak ketemu bapak ya. Iya ti. Kalah ti. Nyala kak. Iya ti. Kalah ti. Bilang ti. Miss Nati. Ya wis kang kau mulai. Berkawat aku ketemu Bapak Miss Nati. Matang kacong abis itu bang. Anakku amain neto. Nyari kaju si tanah ya ada saya nolong are. Mana? Pak, Lori Aku apa, saya Pak? tuh kate. Tolong Jadi ya, Pak, mau ya. kompol kaju saya ke bayi tanah. hari ya. Ayo Pak. Coba alas sambi Pak. Coba alas sambi Pak. Kita ke depor kan. Benar ya Pak ya. Iya baju deh jong. Lagala saya nanti ada jong. Aduh, iya Pak. Maju dulu Pak. Lolos tuh Pak. Ada saya sakit apa tuh rumah toko tuh Pak. Iya lah geng Mario peti gede udah jong. Geng Mario kan salah kuan Mario lolos. Apa dong? Nah, sini ada ini dia beli sih kok. Biasanya suruh itu onde. Nah, Dua hari Pak. udah aku di itu raja anu di ru kesebling. Ya. Engkau Pak terus kami sinatun Pak. Engkau terus pentakin Pak. Sinatun Pak. Aduh jong. Serius ongkuan ada di sana aja jong. Oh, kan dari lubuk hati yang paling dalam deh Pak. Aduh jong, Miss Natun anan cibager ru. Iya Pak. Aku ini cek tepang kaki si Mile jong, tepakan ang ring Andi. Baban Mile kadari jong. Aduh, mas derem mah jong. Iya Pak, kok pentakin Pak, kok kami sinatun ya Pak. Aduh, cek sayang Pak, cek cinta Pak. Ya keng iya jong, deki terima lo terima, namun sampah lo terima. Jangan anu gangko jong.
Iya pak, mau solo bisa pak. Ya. Mungkin harta bisa sehari pak. Komun cinta ada pak, aduh. Kok bimis natung dari nol pak. Saya berjuang. Mun keng hede ce estona cong bingko lagi tina yang terakhir tina kok jeng aja demi hede cong. Tar setibain pak. Aduh cek setia nih cong. Iya tempain kole orang pak. Sebelum jalur kuning mulai. Keng iya cong, keng mulut terima coba pegel ke bapak ya. Lah iya pak lo pak. Ayo ntar setia. Gila ayo udah makan. Lo anak yang salin gigi. Lanjut pak lo tia salin pak. Ayo langsung makan pak. Turun ya cong. Kamap ping ro nak. Selesai. Ping. Lu kamap ping ro tiga jawab. Ping. Ping. Apa bang? Kama itu kate roding mengidingi dia. Kiaren kesini deh lembah. Laki aing kok arja enggak sah. Tulian. Cek melas ya, lo andi bini. Anak mina dengan ngetung. Milih semua tengel kah. Lo na di lekina nyeragina laki sepaling soki. King mareng kolo ati anakku. Apa deh bahasa kepat tebang? Ya di bingko ping. Ya ini. Nyeragina anu. Laki sesoki king mare jempor odin kadeng. Ya bang kalau andi bang. Siapa? Bede bang Anan Sukarmin. Aduh anak sekarang saya lalu aku sekali doa. Akan apa depan tua? Pakai apa bing Sukarmin anak Sukarmin gue? Yang kopi jual berjuang bang dari nol bang. Lah berjuang dari malo Latina lo parlo. Lah jangan biar anak Sukarmin juga. Itu tuh akhirnya bing kau ada. Biar ang temuridi wa soki jo. Keng mare jempor doding. Lah jika apa kok biar ang Sukarmin juga. Tapi kalau kenal di Temuridin bang. Lah kare pakenal ka temuridi na yeb yang kaanan bing. Nanang lagi ada bing mare jempor doding kada. Assalamualaikum cik. Salam. Masuk. Nanti. Aduh saya kepada. Iya pak. Sayang pak. Ya pantas cong. Tapi ngaruh cong. Kenapa? Saya cik. Hai. Beda apa? Ya ri cik. Keng beda saya kepada penting cik. Enong kedua. Ada boleh. Kami cek penting keadaan. Ya ri cik. Tang anak ya. Engkau dengar cik. Keng tero ani ada bener kayak cik. Hari ini pendiri remmer ya. Ya keng tero asan bisa nabi header cik. Ya, tadi saking terem tangan ongkur. Andi apa sih minta atang anak dia? Ya ri tang kacong keng kadung tresna kami senati cik. Mun keng kalau di andi. Gulan di cinta. Kami senati. Tang anak lo apa kena cinta? Lo terima. Nyara lain tang anak mari cucu aki. Biar nang resoki, apa kena apa tang anak mun pa laki anang hede aja. Oh daya cik. Jelas apa orang cik. Kalau ganggu aktivitas saya cik. Apa jong? Kami senati pak. Iya kok tahu header cek tresna kami senati jong. Tapi mulai dari ada remah jong. Cek yang magada ketau di cong. Ayo mulai jong. Wis lah mulai. Tang anak itu dua kini lah. Wis lah mulai. Ano apa kini dina? Kenapa tang anak apa lagi biar dia? Gula es teh ada sinati. Lagi ini pakai setelah rumah mulai. Jelas apa orang sih agak Iya, depan aktivitas saya di sini. Senati. 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 Lah kamu mereka. Pak. Senati. Lah tau di jong. Senati. Senati. Senati pak. Senati. Lah we jong. Senati pak. Lah we ra. Senati. Senati. Siapa sih pak?
Nyasar dem ba? Ta orang minta amal-amal cong. Di dim ba? Are iya ba nyare bodeng abesse. Ajian ane de ba. Iya jong saya cudu akina biar aja. Ubah mi de rakin ba. Iya mangga coba jong. Oi go ke jong. Ko je tresna ba onde ba. Hari iya beng saya cudu akina ke hede beng. Anak orang soki je beng. Jem bang ko bakun bi Jumadin ba ko le ce terona ba. Anak orang soki je beng cili aki jelanan je ada beda beng. Jem bang ko bakun bi Jumadin ba. Awan bi ria beng soki beng. Jem pokon je bang ko. Jumadin je bang. Dek para orang tua tak usah leme-leman toh. Boleh na orang seta andi tunya pas tak eterema. Beniru kuna ring anika ria sara kebeda lema. Nomor situng mantan laki, 2 mantan bini, 3 wali, 4 saksi, ben 5 ejab kobul. Tak usah batang bain bi syarat sekoto andi tunya. Kotoran ring beda, ben sendi usaha. Mon lakal recike, make kama, make ala kiasapa, pakun sendi recike. Like, comment, subscribe, and share. Bantu support channel kami biar terus berkembang. Karena 1 subscriber dari kalian sangat berharga bagi channel kami. Terima kasih. Bye.